ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Пайчакент манзуратон аст. дар студия бо шумо меоини саъата мулоива ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. инак дар барномаи мо тамошо кунед. чорибиниҳо бахшида ба 80-солагии шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ бо истиқболи меҳмонон дар марзи ноҳияи айни шаҳри Панҷакент ва боздид аз деҳаи Мазор оғоз ёфт. меҳмононро дар деҳаи дашти Қозӣ, марзи шаҳри Панҷакенту ноҳияи айнӣ муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумиҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода, аҳли илму адаб, рӯзноманигорону фаъолҷавонон, ҳунармандон гарму ҷӯшон истиқбол гирифтанд. баъдан ба хотири эҳтироми меҳмонон бо иқдоми раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ нишасти идона барпо шуд. боз он нигор омад, дидор тоза кардем. зангор баста буд дил, зангор тоза кардем. дар интизориаш ман будам, хумориаш ман, чашми хумор омад, хумор тоза кардем. дар нишасти идона ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшор Шодиев хотири иштирокчиёнро бо сурудҳои дилчасп бар матни ашъори лоиқи зиндаёд шод сохтанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода меҳмононро хайрамақдам намуда зикр кард ки бо иштироки фаъолона дар ҷашни 80-солагии устод Лоиқ ашхоси шеърдӯсту шоирпарвар ихлосу эҳтироми худро нисбати лоиқи зиндаёд нишон доданд. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати бунёдкоронаву маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарами Муҳаммади Раҳмон Тоҷикистони азизи мо гулгул шукуфта истодааст ва Панҷакенти азиз ки таърихи 5500 сола дорад дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз як барои омодагӣ дар доираи таҷлили 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ид дорад. иде ки хурду бузург, иде ки ҳама нафароне ки мухлис ва ҳаводори аслии устод Лоиқ Шералӣ мебошанд, интизор буданд 80-солагии устод Лоиқ Шералӣ. ман ҳамаи шумо меҳмонони азизу гиромиқадро ба ин санаи мубораки таҷлили зодрӯзи устод Лоиқ Шералӣ табрик мегӯям. пас аз нишасти идона дар тарабхонаи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ меҳмононро сокинони деҳаи Мазори Шариф хушпазироӣ карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии ҳайати олимон, адибон, рӯзноманигорон, рассомону ҷавонон дар пояи пайкараи устод Лоиқ Шералӣ гулчанбарҳо ва дастагулҳои тару тоза гузоштанд. ман дар дили дӯстон баҳор овардам. ман дар дили ошиқон хумор овардам. аз гумшудагони ишқ дар дашти фироқ пайғому дуруду ёдгор овардам. 20 май ба зодрӯзи шоири халқии Тоҷикистон, лауреати мукофоти давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Лоиқ Шералӣ 80 сол пур мешавад. дар ҳақиқат дар ин фасли баҳори гулбадомон бо ташрифи меҳмонон бар дили мардуми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент боз баҳор омад. баҳори пуршукӯҳ дилҳоро фараҳ бахшид. Лоиқ Шералӣ зодаи деҳаи Мазори Шариф аст ва беҳтарин шеърҳои худро ӯ барои модараш, пораи дилаш ва зодгоҳи азизаш Мазори Шариф бахшидааст.
ва ҳоло мо дар деҳаи мазори шариф қарор дорем. гузоришро аз ин ҷо пешкаши шумо менамоем. сипас меҳмонон бо намоишҳои мардумӣ шинос шуданд. ин ҷо раиси шаҳри панҷакен абдухолиқ холиқзода меҳмонон ва иштирокчиёни ин чорабиниро хайрамақдам гуфт. баргузории чорабиниҳои бузургдошти 80-солагии устод лоиқ шералӣ дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида баёнгари таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба шахсиятҳои фарҳангӣ ва хизматнишондода адабиёту фарҳанги оламшумули тоҷик гувоҳӣ медиҳад. гузашта аз ин имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят тибқи нақша чорабиниҳои тасдиқнамудаи раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода чорабиниҳои мухталифи фарҳангӣ вобаста ба бузургдошти устод лоиқ шералӣ идома дорад. дар шаҳри панҷакен бузургдошти 80-солагии лоиқ шералиро аз деҳаи мазори шариф оғоз кардани мо бесабаб нест. ҳайати меҳмонони ҷашни шоир имрӯз бо роҳе аз пойтахти мамлакат ва шаҳри хуҷанд ба зодгоҳи ӯ омаданд ки аз он ҳар вақт лоиқи ғазалнавису ғазалхон барои аёдати модари бузургвораш меомад. ин ҳамон деҳаест ки устод лоиқро дар домани покаш парвариш карда буд ва шоир дар чандин шеъри худ аз он бо ситоиш ва шукру сипос ёд мекунад. баъдан барномаи калони адабию фарҳангӣ намоиш дода шуд. шогирдони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи мазори шариф бо қироати шеърҳо, пешкаш кардани саҳнаҳо, рақсу сурудҳо чорабиниро бошукӯҳ гардониданд. ҳамзамон меҳмонону иштирокчиёни чорабинӣ аз хонамӯзии устод лоиқ шералӣ дидан намуда андешаву хотироти хешро дар бораи бузургдошти устоди зиндаёд баён карданд. ҳақиқатан дар соли 1991 ҳангоме ки устод лоиқ дар вохӯрӣ бо толибагони рақами 15 шоқи зеробод вохӯрӣ бо толибаҳо буд. омадан баъд ҳамон вақт ҳам кушодашавии кӯприки пур буд, кӯприки байни зерободу дардар. ман ҳамон вақт рости гап синфи 3 мехондам. дарак бача будам. баъд суруди оҳанги студаташа шоди ту дигар ба пешвозам, ман ҳамон вақт ту дигар ба пешвозам дами дар намебароӣ вақти болаҳни кӯдакона мехондам устод лоиқ дида кардам. баъд омадан саъата шуда ман ба тӯҳфа кардам устод лоиқ. худо хоҳад иншоаллоҳ ту душанбе шарф биёӣ кабошал бачаам биёӣ ман дастгирӣ мекунам. набинед ки хай тақдиру насиб набудааст. худованд манзили охирати устод шод бошад, ахбарашон обод бошад. ман дар ду балки се ифтихор дорам. якум ифтихорам ҳамин ки ман дар ин сарзамини бостонии 6500 солаи панҷакен ба дунё омадам, зиндагӣ кардам ва бо ин ифтихор мекунам шаҳре ки аввалин саразм, аввалин шаҳри Авроосиё аст, шаҳре ки қадимтарин шаҳр аст. ин ифтихори мо аст, яъне ки мардуми ин сарзамин қадимитаринанд ва на танҳо қадимитарин балки дорои фарҳанги бузургу маърифату фазилати бузург буданд. дуюм ин ки ман ифтихор мекунам ки дар деҳаи панҷуруд дар золгоҳи одаму шуъаро абу абдуллоҳи рӯдакӣ ба дунё омадам. сеюм ифтихори ман ин аст ки ман шогирди аввалину ростини устод лоиқ ҳастам. манам бо ҳамин се ифтихор ман зиндагӣ дорам ва имрӯз дар деҳаи мазори шариф, ин деҳае ки устод лоиқ гуфтанд ки дар канори чашмаи баҳри дамонам зоданд, дар деҳи хурде барои 100 ҷаҳонам зоданд. ва воқеан имрӯз суханҳои устод, тамоми суханҳое ки устод гуфтаган мебинед ки дар зиндагӣ амалӣ шудаган, мебинед ки оқибат рост шуданд, рост баромаданд. ва аз ҷумла ҳамин сухан ҳам манам дар як шеърам гуфта будам ки фарзанди падар будӣ, фарзанди замон гаштӣ, боз мегӯям ки фарзанди мазори шариф будӣ, фарзанди тамоми ҷаҳон гаштӣ. ман аз диёри шумоям, ман аз диёри шумо, ман аз канори шумоям, ман аз канори шумо.
агар накӯям агар бад ҳамин маро доред ки ёдгори шумоям ки ёдгори шумо. ҳамин тавр ҳамдиҳагуни устоди зиндаёд лоиқ шералӣ чорабинии адабии фарҳангиро ба ифтихори 80-солагиаш хеле хотирмон гузарониданд. با مقصد تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 30 نوامبر سال 2018 جهت جاری نمودن نظام پرداخت غیر نقدی کدام تدبیرها عملی گردیدند. شرح این موضوع در گزارش خبرنگاران ما عباس همرازاده و خیام جرایف. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 565 از 30 نوامبر سال 2018 نظام پرداخت غیر نقدی جاری شده است. جهت جاری نمودن پرداخت غیر نقدی از طرف بانک ها، سوبیکت های خواجگیدار، صاحبکاران و خریداران علاهیده شهر و دهات پنجکین یک قطار تدبیرهای معین عملی گردیدند. متخصص تجارت چکنه فیلیال تشکیلات امانتی قرض خورد ایمان اینترنشنال شهر پنجکین مفضل زاده پرویز جریان این تدبیرها را از جمله به ما چنین شرح داد. در تشکیلات ما تمامی عملیات‌های بانکی گزارنده می‌شود، از جمله گزارندن حساب‌های غیر نقدی، گذاشتن پست ترمینال‌ها در مغازه‌ها که اهالی شهر دهاتی پنجکین می‌توانند طریق کارت‌های پرداختی به ملال از جمله با کارت‌های ملی می‌توانند خرید و پرداختشان را از پست ترمینال‌ها در مغازه‌ها حساب برابرکنی کنند. عین حال یک مغازه پست ترمینال گذاشته شده است و در روزهای نزدیک با دوسه مغازه‌ها ما علاقه همکاری کرده ایستادیم. در روزهای نزدیک باید دوسه پست ترمینال دیگر رو پیوست نماییم. طبق اطلاع مدیر فیلیال امانت بانک شهر پنجکین شامراد خالف، تطبیق این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و همکاری با سوبیکت های خواجگیدار سال تا سال بهتر می گردد. ما یک قطار چارجویی کاری سادیم، مثلا در مغازه های خوراکباری، مغازه های تکنیکی، پست ترمینال موندیم. همه مزارجان می توانند که همون کارتی خودشانه در وقت همون عملیات های انجام دادن تیانو با همجور چک کمیته. در عین حال با 6 سوبیکت های خواجگیداری شرطنامه کردیم. البته در مغازین ها پست ترمینال وجود دارد. مثلا مغازین زیبا، من اشنی کلخاسجان، من نصریف یوسفجان، مثلا مغازی رستوران دوستی با همین پست ترمینال نصب کرده شده می توانند سنیب سنس هم به هست. در مغازه مصالح ساختمانی یوسف اظهار داشتند که استفاده از تجهیزات کارت‌های غیر نقدی امانت بانک و نظام آنلاین بانک اسخاتا در این مغازه با منفعت آنها و خود خریداران است. در مغازه ما پرداخت نظامی غیر نقدی جاری شده، ما با امانت بانک شرطنامه گذاشتیم که همین کار را تشکیل کنیم. ما تشکیل کردیم، آمده آدما با خرطه کردی با پول نقد نه غیر نقدی سودا کردی استفاده. یکی از مرکزهای کلان تجارتی در شهر پنجکین بازار جمعیت مطلوبات شهر به شمار رفته. تا به حال در اینجا نظام پرداخت غیر نقدی پورا جاری نشده است. صاحبکاران بازار استفاده کارهای غیر نقدی را مهم ارزیابی کردند. پرداخت غیر نقدی بسیار جهت‌های خوب دارد. برای آن که اول کسی پول کرده گرفته نمیگیرد. با بالای این پول بسیار گفته نمیشد و گم نمیکنید، چیز نمیکنید. این یک کارت پلاستیکی مایجکک در کیسه گرفته شما میتونید جمهوری گوجای روید، گوجای خواهید همونجا همه چیزتون از بانک میگیرید یا که از بانکمات‌های کوچه. این چنین در وقت سودا کردن ممکن است افضلیتی زیاد دارد. این پرداخت‌های مثال غیر نقدی با واسطه پلاستیک. در مرکز تجارتی عمریان ما با یک نفر خریدار هم صحبت شدیم. او گفت که از شهر خوجت می باشد ولی درباره کارت غیر نقدی معلوماتی ندارد. در مغازه میجگان مسئولین آن به ما اطلاع دادند که با فیلیال امانت بانک شهر پنجکین جهت نصب
تجهیزات مخصوص جهت استفاده از کارت‌های غیرنقدی شرطنامه و امضا رسیده است. روزهای نزدیک این تجهیزات نصب می‌شود و آنها با پرداخت غیر نقدی پورا می‌گذرند. در یک قطار مغازه‌ها، دکان‌های تجارتی و خدمت‌رسانی شهر و دهات پنجکین قسماً از کارت‌های غیر نقدی و نظام آنلاین بانکی اسخاطه استفاده می‌شود. ولی فروشنده‌ها کم بودن شماره استفاده برندگان این نظام نو را تاکید کردند. نوبسته به این روند اکثر مصاحبان ما برتریت استفاده کارت‌های غیر نقدی را طلب زمان ارزیابی کردند. پرداخت غیرنقدی با منفعت هم مردم و هم اینچنین دولت میباشد، چونکه خریداران بواسطه از کارتی که دارند پرداخت میکنند. تصمیم گرفتیم که پاسرمون نصب کنیم غیر نقدی همش رایگان از طرف امانتبانک رایگان میتیم. بسیاری ها خودشون مراجعت کردن که منفعتش دیدن، خودشون مراجعت کردن. آدمای خارجی میبیان بسیارش مبلغ‌های که خارجی است، اسعار خارجی دارن و به طور اتوماتیک علاقه هم پست ترمینال با پروگرام دارد پول ملی کرده قبول میکند. من دلم پر است که در آینده نزدیک این در تمام جمهوری پهن میشد. حتی علاقه در بازارهای مرکز شهر دوشنبه در خوجند کارت‌های پلاستیکی غیر نقدی علاقه فعالیت کرده ایستادند و این ما امید داریم که این هم در پنجکینتی ما هم برای که پنجکینتی ما یک شهر قدیمی است. واقعا استفاده کارهای غیر نقدی در شهر و دهات پنجکین بهبودی را تقاضا دارد. در صورت وسعت کارهای ترغیباتی هدفناک نمودن همکاری‌های بانک‌ها با سوبیت‌های خواجگیدار، بلند برداشتن مسئولیت صاحبکاران و مشتریان و پیشروی‌ها در سمت تطبیق این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نائل گردیدن امکان پذیر خواهد شد. برنامه را ادامه می‌دهیم. آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر پنجکент چاره‌بینی را بخشیده به 80 سالگی استاد زنده‌یاد لایق شیرالی گذراندند که آن باری دیگر ارزش‌گذاری و احترام بود به این فرزانه فرزند ملت. چاره‌بینی که در کالج طبی علاقمند به روزگار استاد زنده‌یاد لایق شیرالی برگزار گردید نشان داد که استادان و دانشجویان این بارگاه علم احترام خیلی زیاد داشتند و دارند به این فرزند فرزانه ملت. هنوز از لحظه های اول احساس نمودیم که برنامه تهیه شده از طرف دانشجویان کورس اول برابری آموزگار خالزیای و نادره مضمون و محتوای بلند دارد. آن لعل دلخون را بگو لایق وداعت کرد و رفت، آن یار محزون را بگو لایق وداعت کرد و رفت. قالب دهی سازم اگر زار و حزین جانی پدر، رویدی مجنون را بگو لایق وداعت کرد و رفت. خندان اگر نمی کنی گریان مکن مرا، آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا. خوشبخت اگر نمی کنی از بخت دم مزن، شادان اگر نمی کنی نالان مکن مرا. تماشای صحنه‌چه از روزگار استاد لایق شیرالی، قرائت رباعی و چند لحظه های دیگر نیز بازگو از روزگار عبرت بخش لایق شیرالی بود. در خاتمه چاره‌بینی جانشین دیرکتور اوید به تربیه گلچهره لطیفه سخن گفته برای تشکیل چاره‌بینی و متصدیان اظهار منتداری نمود. با اقدام کارمندان نشریاتی ادیب در نزد مجموعه فرهنگی ایجادی کوخ لایق یارمارک فروشی کتاب گذرانده شد. تفسیرات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های فرهنگ‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان جهت جلب نمودن اهالی به کتابخوانی، اینچنین بهره سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و به خاطر گرامی داشت 110 سالگی میرزا ترسونزاده و 80 سالگی لایق شیرالی سنه 18 مای در نزد مجمع فرهنگی استراحتی به نام لایق شیرالی از جانب مؤسسه نشریه ادیب
ярмаркаи фурӯши китобҳо баргузор гардид. امروز نشریات ادیب با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بزرگداشت 110 سالگی میرزا ترسونزاده و استاد شیرالی اقدام نشان داده در شهر پنجکین نمایش فروش کتاب را با توجه و با پیشنهاد اهل جامعه شهر پنجکین ارائه کردیم و خوشبختانه امروز نمایندگان همه طبقه های جامعه شهر پنجکین با کتاب رو آورده از کتاب های تازه نشر مؤسسه دولت نشریه ادیب خریداری میکنند و در نمایش فروش کتاب مذکور زیاده از 150 نامگو کتاب از ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک فارس و همچنین ادبیات جهان منظور اخلاصمندان میگردد که تعداد آن 5000 نسخه را در بر میگیرد. در ярмарка китобҳои тозанашри адибони тоҷик бо нархҳои дастрас пешниҳоди дӯстдорони илму адаб гардонида шуда харидорон аз ин иқдом хурсанданд. امروز ما اینجا در این ярмарка کتاب فروشی که در نزد کاخ لایق بخشیده به روز تولد استاد لایق برگزار کردید. از این ما بسیار منتظر هستیم. اینجا بسیار کتاب ها در اینجا ماندگی است. همه مردم اومده از این کتاب ها گرفتن الکی بهره ور شدن. بسیار یک اقدام خوب است. ما از این خرسند هستیم. باید تاکید نمود که با ابتکار رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده این معرکه فرهنگی در زادگاه شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرالی دایر گردید. مردم زیاد شهر کتاب‌های شاعران و نویسندگان تاجیک و ادیبان جهان را خریداری نموده با صاحب قلمان شناخته تاجیک که در آنجا حضور داشتند از نزدیک شناس و همصحبت شدند. 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق به خاطر والده گرداندن روحی ساکنان این شهر تکامل جهان معنویشان کاروان کتاب نمایش فروش وسیع کتاب‌های تازه نشر نشریات ادیب که از حساب فاند ذخیروی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم میرالرحمان چاپ شدند منظور خوانندگان ارجمند این شهر تاریخی گردانده شد. اینجا کتاب‌هایی که از سلسله اختران ادب چاپ شده است، اثرهای نویسنده و شاعران معاصر ادبیات تاجیک، اثرهای به زبان تاجیکی ترجمه شده ادیبان کشورهای گوناگون دنیا پیشکش دوستداران کلام بده گردانده شده است. گمان میکنم این عید کتاب، این فضای کتاب، این محیط کتاب در دل و دیدگان ساکنان شهر پنجکند بسیار هم خوشرو، زیبا، دلانگیز عکس‌اندازی می‌یابد و یک پدیده خوبی فرهنگی تبدیل می‌یابد. مورد به ذکر است که نشریات ادب اقدام مذکور را جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت کشور راه اندازی نموده در آینده نیز در دیگر شهرهای کشور این عمل را ادامه خواهد داد. پس ما را نیز ضرور است که ترغیب کتاب را بیشتر نماییم، برتری آن را نسبت به دیگر واسطه‌های دانش‌اندازی به طور واضح و مؤثر به همگان خاصه به نسل نورس بفهمانیم. زیرا کتاب گنج است بر ما چون معلم، کتاب یار است بر ما چون مسلمان. بخشیده به 30 سالگی استقلالiyet دولتی جمهوری تاجیکستان سابقه‌دار ساحه مکتب و معارف تویچی قمرالدین کتاب خود را تحت عنوان یادنامه و کارنمایی‌ها از چاپ آورد. خبرنگاران ما یزدقان مولانوف و اسماعیل جان خالف این موضوع را ادامه می‌دهند. کتاب یادداشتی سابقه‌دار ساحه مکتب و معارف تویچی قمرالدین با نام یادنامه و کارنمایی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالiyet دولتی جمهوری تاجیکستان نوشته شده. آن از روزگار انسان‌های نیکنام و نیکسرشت که برای وطن خدمت‌های مهنتی جنگ نمودن نقل می‌نماید. از جمله چنین انسان‌ها دکتر علم تاریخ باستانشناس شادروان عبدالله جان اسحاق میباشد که در کشف تاریخ سراسر باستان نقش ناتکرار دارد.
қаҳрамони дигари китоб иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Истамқол Ҳақбердиев дар солҳои мудҳиши мубориза бо фашизм ҷонбозиҳо намуда бо ғалаба ба зодгоҳаш деҳи хунгарони ҷамоат Девид Костарош баргашт ва дар соҳаи кишоварзӣ адои вазифа дошт. саҳифаи рӯзгори олими шарқшиносу фолклоршиноси маъруф Бозор Тилавов низ дар китоби ёднома ва корномаиҳо хеле ҷолиб варақгардон шудааст. дигар шахсиятҳои маъруфу мӯътабар Мардонқул Муҳаммадиев, Турақули Бердимурод, Ҳоҷи Бобо Осаққоли Қамариддин, Баҳром Қамаров ва Нарзуллои Раҷабмурод низ ки дар соҳаҳои мухталифи хоҷи халқ солиёни зиёд заҳмат кашиданд, дар китоб бо далелҳо шарҳу эзоҳ дода шудааст. онҳо барои насли имрӯз намунаи ибратанд. баъди мутолиаи китоб суханони президенти кишвар муҳтарам Эмомалраҳмон ба хотир меояд ки чунин таъкид намуда буданд: ҳар амали некеро ки ба шукронии истиқлолияту озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои худамон, фарзандонамон, наслҳои ояндаамон, ватани азизу меҳрубонамон Тоҷикистон мекунем. китоби ёднома ва корномаиҳои собиқадори соҳаи мактуб маориф Тӯйчи Қамариддин тӯҳфаи хоксоронаву арзандест ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. идомаи барномаи иттилоотии Пайгом. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 деҳаи Чимқалъаи ҷамоати деҳотии Саразм семинари доиму амалкунанда бо иштироки масъулони созмонҳои талабагии шаҳру деҳот баргузор гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 деҳаи Чимқалъа ҷамоати деҳотии Саразм тибқи нақша чорабиниҳои шӯъбаи маориф ва созмони хонандагони шаҳри Панҷакент семинари доиму амалкунандаи машваратии роҳбарони созмони хонандагон бо иштирок мудири бахши созмони хонандагони шаҳри Панҷакент ва роҳбарони созмони хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор гардид. чорабиниро сараввал хонандагони синфи 4А бо роҳбари синф ҳамроҳӣ ва машҳура бо сароидани суруди миллӣ оғоз бахшиданд. баъдан хонандагон ки худ аъзои зинаи ахтаронанд ба гурӯҳҳо ҷудо шудаву ҳар даста бо номи худ баромад намуд. инчунин аз ҷониби гулҳои боғи умеди ин дабистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 80-солагии Лоиқ Шералӣ суханҳо гуфтаву шеърҳо қироат намуданд. зибо зиву дасти ту зи қалби бешикасти ту гул мекунад ҷаҳони мо зи азму фатҳу шасти ту. баҳри болидахотирии ҳозирин рақси зебое ба намоиш гузошта шудаву саҳначаҳои тарбиявӣ низ иҷро гардид. мудири бахши созмони хонандагони шаҳри Панҷакент Ахмедов Маъруф суханронӣ намудаву аз номи мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Шоҳида Мукаммалзода ба директори муассисаи мазкур Солеҳова Хуршеда ва ташкилкунандагони чунин як чорабинии намунавӣ миннатдорӣ баён намуд. аз рӯи нақшаи чорабинии шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ва инчунин созмони хонандагони шаҳри Панҷакент мо семинар машварати доиму амалкунандаи роҳбарони созмони хонандагони шаҳру деҳоти Панҷакентро дар имрӯз ҷамъ овардем ва имрӯз ҳамамон аз ин чорабинӣ ки хонандагони зиндаи ахтарон ҳамкории роҳбари созмон бо роҳбари синф як чорабиние гузаронданд ки хотирмон буд ва аз рӯи ҳақиқати зиндаи ахтарон будани худашонро хонандагон нишон доданд ва аз фурсати муносиб истифода бурда хонандагони зиндаи ахтароне ки имрӯз фаъолона ширкат варзиданд аз номи худам шахсан мудири бахши созмони хонандагони шаҳри Панҷакент ва аз номи мудири шӯъбаи маориф Мукаммал ва Шоҳида табрику муборакбод мегӯям ин хонандаҳои азизе ки имрӯз дар ин чорабинии ҷашнҳои бузурги Тоҷикистон аз ин ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 80-солагии устоди ширинкалом Лоиқ Шералиро хелеҳо пазируфтанд. барои иштирокатон дар ин чорабинӣ таманнуи худро расонда истода ба шумо пеш аз ҳама дониши аъло, интизоми намунавӣ ва дар корҳои ҷамъиятӣ ҳамеша фаъол буданатонро таманно дорам. сипас таҳти роҳбарии муаллимаи забон ва адабиёти тоҷик Мавлонова Сайёра бо хонандагони синфи 11 таҳти шиёри ҳамкории роҳбари созмон бо роҳбари синф
чорабиниро идома додаву хонандагон дар бораи созмон, таърих ва вазифаҳои он маълумотҳои пурра доданд. ҳамчунон баҳри нишон додани иҷрои вазифаҳои аъзоёни созмон, саҳначаҳои тарбиявӣ ба намоиш гузошта шуда шеърҳои ватандӯстона қироат намуданд. зинаи ахтарон аз рӯи 5 самт фаъолият мебарад. самти якум тоҷикистон кишвари азизи ман. самти дуюм доништалабу бузургиомӯз. самти сеюм дар олами зебоӣ. самти чорум чусту чолокем, нотарсу тавонем. самти панҷум тарбияи меҳнатӣ. аъзои зинаи ахтарон нишони худро дорад. тасвири нишон, муҳтаво, мазмун ва оинномаи онро созмони хонандагон муайян менамоянд. ҳамчунон ҳамоиш бо суханронии роҳбари созмони муассиса Дилора Солиева ба анҷом расид. ман Солиева Дилора, роҳбари созмони хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4. манаму ҳамагон шоҳиди чорабинӣ бо номи ҳамкории роҳбари синф бо созмони хонандагон дар ин муассиса гузашт. дар ин чорабинӣ ҳамаи раисони созмони хонандагону шаҳру деҳот иштирок намуданд. ҳамаи онҳоро шодбош намуда ба онҳо саломатии бурдборӣ таманно доданд. гузориши Мартаба Раҳмонова барои барномаи иттилоотии Пайгом. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба муроҷиатномаи шӯъбаи раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳ намоед. муроҷиатномаи шӯъбаи раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент оид ба оғози мавсими обозӣ. бо баланд гардидани гармшавии ҳаво, мавсими обозӣ дар дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо ва обутобгоҳҳои шаҳру деҳот оғоз мегардад. таҳлилҳо нишон дод, ки дар ин мавсим баъзе аз шаҳрвандон ва меҳмонон бо як амали хато худро аз зиндагӣ маҳрум ва наздикону пайвандонашонро ба мусибат гирифтор менамоянд. шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳру деҳоти Панҷакент, бо эҳтиром ва самимият ба ҳар як нафари шумо муроҷиат намуда хоҳиш менамоем, ки дар муносибат бо об ҷиддӣ бошед. дар ҷойҳои ба оббозӣ машғул шавед, ки бехатарии шумо таъмин бошад. худсарона дар ҷойҳои манъшуда ва барои оббозӣ хавфнок ба об надароед. пеш аз он ки бо мақсади оббозӣ ба соҳил меравед, андеша кунед, ки то чӣ андоза шумо шиновар ҳастед. баъзеҳо аз рӯи ҳавову ҳавас, асосан ҷавонону наврасон, ҷойҳоеро интихоб мекунанд, ки ҷараёни об тез аст ва оқибат худро тӯъмаи дарё месозанд. бинобар ин падару модарон, роҳбарони муассисаҳои таълимиро зарур аст, ки кӯдакон ва ҷавононро беназорат нагузоранд. оббозӣ ба саломатии инсон фоиданок мебошад ва агар ҷои оббозиро вобаста ба дараҷаи шиноварии худ интихоб намоем, пас мо бехатарии худро таъмин карда метавонем. дар дарё оббозӣ карда натавонистану ба об даромадан ин маънои боҳаёт бозӣ карданро дорад. ҳамзамон аз ронандагони воситаҳои шинокунӣ хоҳиш менамоем, ки ҳангоми ҳаракат дар об аз воситаҳои бехатарӣ таъмин буда ҳудуди обиро нағз донанд. қоидаҳои техникии воситаҳои шинокуниро риоя намуда аз меъёр зиёд одам нашинонанд, чунки як хатогӣ ба фалокат анҷом ёфта метавонад. инчунин аз роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбарони обутобгоҳҳо, фароғатгоҳҳо ва дигарон, ки дар ҳудудашон мавзеъҳои оббозӣ мавҷуд аст, хоҳиш карда мешавад, ки ҷиддӣ муносибат намоянд. биёед дар муносибат бо об эҳтиёткориро пеша намоем ва бо ин роҳ ҳаёти худро дар хатар нагузорем. боварӣ дорем дар якҷоягӣ бо ҳисси масъулиятнокӣ ва маърифати баланди шаҳрдорӣ мавсими обозиро беталафот ҷамъбаст менамоем. аз шумо хоҳиш менамоем, ки ҳангоми шоҳид шудани ҳолатҳои ғарқшавӣ ба телефонҳои 52735 93 864 40 18 92 815 66 66 93 423 43 43 ва 909 44 66 66 ба нуқтаи навбатдории шӯъба хабар диҳед. гар шиновар нести побарлаби дарё манеҳ, то миёнат ғарқ гардӣ аз канор андеша кун. шӯъбаи раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент.
بینندگان گرامی در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و نکنامی را خواهانم. دو برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.